Arokini machiegni nyinga Lydia Okeyo. Jatend piny Kenya William Ruto teolne Jokenya sidhodio chieng' makawuono mar yweyo mamaino mare ne en mar pith yien. Ruto notao chenro ni e kaunti ma Makueni kamolero ni kaluwore kod rochruok mag bunge kod alwora mikelo kod dhano, aore mating'o pi medo duono kendo kamane kaka kech donjo kuom oganda. Jafwambo mar Walter Mbaga chakonwa ripodno e yo machal kod ma. E kinde nyasi mar yango chenro mar pith yien mane otelie kod jatend piny William Ruto kod jodito mamoko e piny owacho mar Kenya Kwanza e kaunti ma Makueni, jatend piny William Ruto kone Jokenya ni pith mar yien en ting' mar ng'ato ka ng'ato mar chopo lek mageto pith mar yien milion 15 e bo higni 10. This assignment of planting trees across Kenya is not about age, it's not about religion, it's not about party, it's not about the area you come from. It is about us as a nation and our future and the future of our environment and the future of our food security as a country. And all of us must work together in concert so that we protect our environment by doing the necessary, planting trees. Your Excellency, by yesterday alone, we had more than 2 million new trees registered under the Jazamiti application, planted across the country. Ruto ywak ni chenro mag dhano madonjore kod bunge kendo beto oko yien e momiyo kuonde machoko pi sani oduono kendo yudo chiemo bedo matek ne jodak. Tumekata miti, tumeenda tukaishi wetland, tukaenda tukaweka kilimo mahali ambapo haifai, na ndio sababu hiyo tuko na matatizo makubwa, hata yanatuletea matatizo ya kuwa na chakula. Kwa sababu ili tuzalishe chakula, kwanza lazima tuwe na mvua ama maji. Bila maji hakuna mimea, ni kweli ama si kweli? Bila mvua hatuwezi kwenda shambani, ni kweli ama si kweli? Hii shida ya ukame tuko nayo ni kwa sababu ya uharibifu wa mazingira. We have 3 agendas here. Maji, kihu, na nini ingine? Kwisha. Once you do that, Your Excellency, for us, these people will be happy because this water is also a source of a 450-acre irrigation below here. People who are doing horticulture, they are depending on this water. E kindeno, bende ochiwo geno ne jopiny ewi chenro mag pek mar uchumi. Ka olero ni kokalo kuom pith mag mwandu mawuok e lowo, Kenya ok nochako ywag ngaji kendo. Katika mambo ya cost of living ni kuhakikisha kwamba tunalinda mazingira yetu, maji ipatikane, mvua ipatikane, tuzalishe chakula ili tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. 2017 mkapanda haikumea. 2022 mkarudia hiyo maharagwe. Sasa hii maharagwe mtaendelea kupanda? Mtaendelea kupanda? Nyinyi mnasema mambo yenu ni ngapi? Water, maji na kewo. Sasa mwenye funguo ya hiyo mambo yenu matatu ni huyo Msumbi. Sasa nyinyi mkijipanga kule msituni mtasaidika namna gani? Walter Mbaga, Ramogi TV. Chenro mar pith yien nodhi